okugambe nubwo abatura babire no bayonjiza baryabo kandi babwineho Munyambabazi Chris bakashaba obakwatireho Karukiri seru kira kubona bona kije muri rukiri tukoze semikono twate sururu turi ku ronda mizi kuri medium wenu utufuno twese kunywa nagongaga necondo niente nizikeho zinuka muzanga no ganywa ibyo nkaba takabarukiri twi no kubona bona munonga ahiguru ya mizi amizi gatuberera mizi nturona mizi go kunywa gatuburira turona mizi go kutekesa gatuburira ati turyaho nsiba nebitiho nenanga nesururu no budeyi dona nebadabada abantu bajara ngo batwire nibekorera burunje bwansi nko kwekorera nguto zabo ukareba engutezi impaha ninke bikorogero byende konka nimba sima tinka bamaramani ahabwo kuba nakariho tutwire nitukoze semikono chama nero siwana kukuyagamba twire titera karuru nyenda kumasango je nguto kugihe umbyakatamba kujya kugisi harukiri nimikono y'abantu abahonano bajara ngo bakutunga karakiteka batimbere kidamwe cyangwa cikabahwerire munonga konka bakashabaraganise kubasindishiro ari abapimira itaka ryabo okureba haba ntazaho nayikondo ninza kugezaho buri kimwe cyona ikintu kubasa nabagera ngo hati mwende kambagambire naza kutinduka owabowa hor kwaraheze kuhapima kwarabe amizi kugararime ninza kuba kwatso umuganda gwa 1 miliyoni mweyongerere nkahi ebyare birukoze Seizvera harmurukiri Katamba Rwagaju Bunusia hamwe n'akashenje byone biryo mu wodi ya Bunusia na Nyakinengo muri Mbara City North amakoraga gashakwa Susan Charsima.